Ljudi, danas ćemo pokazivati moj setup kod babe. A imam moj setup na drug account ću staviti kući. Tako da prvo počinjamo od kompjutera. Tako da RGB. Tu procesor Ryzen 5. Tu tastatura. Monitor. Isus. Mouse. Mikrofoni. Nokia. Wi-Fi. Parfemi. Krevet. Tu mečka. Ovo za poštivanje zvučnika. Stolica. I ovaj monitor može ovako. Ako hoćete možete ovako da vam ne smeta. I tu imamo stolicu, tu imamo fioke. Tu imamo penkalo, pare, naočare, boombox, monitor, tu imamo parfemi, rekao sam, tu imamo igračke od Kinder Joya i ovaj monitor. I to je to.